svi savjeti časopisima i posebnim portalima po svemu koji će tebi urede su da sve svi temi skupa na koji po mogućnosti ritualni stvari i da što nama nije bilo urede, mislim da da, to je bio onaj osnovni koncept, to koji je zapisano nekako arhitekturu i stavljeno na radicu. I onda je bio godinu kasnije zadajući svoj dizajn. Objavio natječaj za svoju izložbu sa temom sinergije. I onda sam pitao, tema sinergije, to je malo vizualno, to je malo biti baš ono projekt što smo napisali. I preporučuju da snimite kad ljudi pišu priče. I meni stvarno bilo iznenađujući fokus koje pričamo pisati. Iskusnom pisanja oko izgledaju i svaka je kao neki uvodan scenarij za film. Može se realizirati. Tako da sad ono prepričavanje te priče radim da snimite koje se samo pričaju.